هیوید که من هر کس دنوا خیر و خوشی دارم براستی جی دوید دمی دا آگاهی آنگو معلومات انگله که درا و نراست لسر مالپر انجواکی تیم بلاف کرن دغازن تا شیخ مسعود شافعی و بنی زید والا بکن دغازن کو حلقه بترسینن از دبیجم او کسی کو منشورنا بالا دکن کافی دای و دوی منشورنا دا چیه چما اون حلقه د ترسینن جمال و جی خود درکبن دوی زفستان آثار ده اگر تو منشوره که تشتکی نخواست بلاف دکی تو زراره بدها مال بطان دکیش بویه که گلک جاران لسر مال پر انجواکی نوچه درا و نراست بلاف کرن دغازن تفلهوی دون دره تا خاندا چه بکن ایرو ده دانه وی وارده در رجا 27 حیوه ده نوچه که دنیا درا و جعالیه عفری نیوز و هاتا بلاف کرن ده بجا کو منظر شيخو دركتيه شوى هرم من باكو رجلات سوريا انها فان دقان ده ساعات 7 و 8 دقائق 27 هايفي انها حتى فيديو ورا بلاف كرنجي و 10 دقائق حتى نصف ساعه بوها كو ددانه في وارده ام منشور بلاف كريا بجا الهروب الاعلامي منظر شيخو الى شرق الفرات مع استمرار نزوح الاهالي باید دنی وراستا سوکا شرقی دامه که دنیا ساره لیجی خلق الشارع انا هي اللي داره دغازم ويا كي بيجم ميناكا هري بر بچاو اف نوچايا كونها هاتيه بلاف كرن هر تشتي ون لسر فيسبوك لسر مال برن جواكي دبينن اينا نكن برانيا وان دراون برانيا وان لدرفي الشيخ مسعود الشافعي لبر صوبار رونشتنا اشخارا تشتي كوتي ساري وان يازد كن تاني هدف وان ملاد بترسيدن وقت دغازم بنسق يعني سبق كي صحفي تشيكن لما خاون او کسی کو به تشتی بلا دکن به پیوازانجی فهم ناکن تنه هدف وان ترساندن ملته بلا دلی ور راحت به هر کسی کو دندره تا شیخ مسعود الشافعی دا عمل و درینه خلق عمل و دریه کسی کو ناغازن جوندره و دری درکن هینجی و درن جوار کو مال و ملک مل و دری هنا عمل ورن کس آگاهین کو تیم بلاف کرن دوری راستینه هناك اخبار كاذبه تضليل اعلامي غير مسبوق كل واحد كل شخص على المواقع التواصل الاجتماعي ينشر خبر كاذبا هدفه الاساسي هو تخويف العالم ونزوح العالم من اماكنهم اليوم صفحه عفرين نيوز نشر خبر كاتب انه الاعلامي منذر شيخو هو طلع من الشيخ مسعود راح الى شمال وشرق سوريا هناك تضليل اعلامي كبير هناك اخبار كاذبه كثيره يا اخي اتقوا الله الاخبار اللي انتم عم تنشروها عم تصير زعزعه وفتن بين الناس كرمال هيك كل شيء تم نشره على المواقع التواصل الاجتماعي لازم ما نصدق اي شيء في كثير اخبار كاذبه هدفهم هو جمع اللايكات وبلبله وفتنه بين العالم والناس اليوم نحن في 27 بالشهر الساعه الان بين 7 و10 دقائق لبين ما ينتشر الفيديو الى 7:30 أنا في حي الشرقي بشيخ مسعود الحمد لله الأمور بخير الأمور للأحسن وقريبا سوف تسمعون أخبار جيدة بين السوريين كلهم لأنه الشعب السوري واحد لا فرق بين كرديا أو عربيا نحن مع عدم سفك الدماء بالنهاية الفتنة هو أشد من القتل لا الفتنة دائما بقول هالكلمة الفتن اشد من القتل كل واحد يعمل قاعد على الفيسبوك ينشر شيء ويعمل فتنه بالنهايه عم بروح ناس ابرياء دم ابرياء عم بروح بالنص نحن كمان مع وقف اطلاق النار نحن كمان مع وقف الاشتباكات بين امن العام واداره العصائش في حي الشرقي والاشرفيه نعم سوريا للجميع سوريا تتسع للجميع ان شاء الله تم دبیجم ام نبخون رجاندنی را گل سوریه که فرقت تنه نبرا پیک هاتیان ده چه دبه کرد به عرب دبه لی تشتی جواد قازم هر اخبار کی کوته بلاف کرن اینا نکن و که اف صفحین لسر فیسبوک کو بدفرنگان نکن تشتی دراو بلاف دکن تنه ترساندن ملته بلدلی و راحت به ان شاء الله دم پیش دا و اخبار خیر و خوشیه از بارا پارو بکم